Maharam Government Higher Secondary School Mokurwan, but Mokurwat Presbyterian Secondary School like Lausang, Kilalong ki artali ki school ki bara ya kanam lado, ha kejinga kop cingken tip, but kejinga kop drawing draw. Balapan long ka office jauh district Swachh Bharat Mission Southwest Khasiels District. Hakini ki artali kejinga kop, ki don baro lightly ki school ki bawani shimbenta, kata kejinga kop cingken tip, ka Maharam Government Higher Secondary School Mokurwan, kabalara ya kanam job. Ka Mokurwat Presbyterian Secondary School like Lausang, haga kerdan ka baar. Bat kati yau pau upper primary school mau thau yang ha ka kerdan ka balai. Nang ta hak je kop drodur ya kanam job la yo ada uprang sngi kongan na Mokurwat Presbyterian Secondary School baar upul nestar langdo na ka Maharam Government High Secondary School. Bat balai usambor lang langkoi na kati yang pang upper primary and secondary school mau thau yang. Na kalian ke office kalau yo ban sami ke kusnam syabaro ke nong job ki blawani simbenta rangkat ke jingdon lang uba ke nong besau executive engineer ka public health engineering Mokurwan division ka member secretary DSBM. Shispa, Genta, Mankasmi, Kata Kalong, Agenta, Hakashi, Ayo, Bangan Tremon, Sewa, Hakajing Pikui, Nganom Berat Patar, Bangan Om Syak, Yakiweiru, Berat Patar, Ya kan dia kecil lekoi, Ngan sedang namade, Bat na kayi kasem, Kiparashno paratau, Bat kiparashno, Umjuru, Haki jing, Haki jakatrai, Jonga, Kermen, Bakari jong kaperthei, Lalong wakoi, Namar, Nong Shong, Kim Jumelin, Berat Patah, Bat Kim Ju Syaru Yakiwe, Dah kajinget, Ngapin Saprian, Jaga Kubor, Jong ka Swachh Bharat Mission, Hakishno Mitau Barakawai, Ngapin seluruh, Yaki Shispa, Mukiwe Pati Bere, Bat Shem Yakani, Kasmai, Ba Larai Bentah, Ngapin Singapura, Yakiwe, Bakin IT, Hispa Kenta, Yakapor Joki, Nakabenta Kajingkuit, Kajing Suba. Ngaso yakaban Aikuplay, Nakabenta Joki Baro, di Kena School, Joki di School, ki Balayo, Yakaban Esimenta, Bat Kam Kerpangru, Nakabenta Joki ki Nonghikai, ki Bala Wan Nakabenta Rengkat bat kini ki school ki Jopi bat next camp ba kane ka program ke ba naklien kini kung ka fis niyo ya ka penlong ha kane ka por ha kane ka si ka benta ka pen isisha ya kita kisap kita len ya ka ba phi kung kena school phi don bat ngak kermen ba ya ka sap ka len ka ba phi don ba phi dei ban penpau bat nang itresitong nang ba kata kajing temu kajing pi kum kena school kan long ka ba job bat akhila ya pendek dia kajing ku jeng pi baro kena school na ka benta ban train sitong kena school ba akhila ya ban job ya kajing ku le kajing pi na ka por sya ka por te haba pi yo ba si benta akan ka quiz competition, like painting and drawing competition, let's say
hiyo ya kepada sementara dari sedang nak yang pi kamla mo man poi sa kata kathong ban long kin long job Andre wan nam du jingkermen dengan scam ba hakwe pat kapor mo hakwe pat kaslen ngin sa penlong kum yiki competition pada kajing trash tom kajing pi da kam sim jong kajing yana scam kajing pi ban pendep yiki kami kajing puli kajing pi berkamtam berkidon kum kini competition angai scam bawat akan neka por kumta le se don teng jupi ki kena school ki bapim la ban boy sa kata kathong ban long ki long job ada ngai scam ba hak we pat ka por ka banging ni yo long ya ka kum kan neka competition pin long ki long job lada pin long ki bayan ne scam hak kata ka jing pule bat hak kata ka jing hak sak ka ki pidon te hak neka por kumta ngam dan isu ya keban ong ke kapon rei kulesibun na kabenta jo hilang baro berkumpul mepi bat ngai mau abang yang benta khmat jo pi ye tikipor shop school ki jonga kaba longko hi mepi te na kalian jungi kum ka office executive engineer kunjuru na kalian jong ka Swachh Bharat Mission Gramin jong kaneka district kejungi iyo ya kuntemlong ya kaneka quiz competition na kabenta jong ka school bat kunjuru ya ka drawing bat ka painting tum ka jingrakhe ya ka swasta hi seva lane kata ka bahagan ka senam kathim jong kaneka swasta hi siba kalong Garbage Free India. Kabamut ba ngim day ban bo ikinyut ane ban break ikinyut hangne hantai ngim day ban break ikinyut ngidai ban bo ikinyut haga jaka kabadai ngim day ban break patha ikinyut kijungi ban ngase ban ong ba abang ayo ya kadang kalat kamtam aban ya pi ki kena school golong ba pi hi ki kena school pin sim ya kadang jingkit kli da ka ba pi hi pin practice ala ki jong ki yin ki sem ki jong pi ban ai ya kata ka jingkai na ka benta ki bahaya ngasem ki jong pi ku ki kena school ban ong ki ba kim dai ban bret patha ya ki nyut kinya namar balada fi brek pathari ki nyut kinya kawan ra ya ka jing sniu ya ka ne ka mei mariam ya ka ba bulai ula ai kat ne ka jing tenak ki joka executive engineer joka PCE division ini baru popet dulu ya ke we ka tenak rekam ke ini kedai Swachh Bharat Mission Gramin Southwest Kasihil District kejungi nga penpau ya kajing sukmen tu kata-kata na kabenta jongki ki kena school ki bapi lawani ya kabani simenta na kabenta ka drawing bat ka painting bat kunjung na kabenta ka quiz competition de habanga yang mentah ngakan mau ya kisni jong kajing lake school ka jonga kum ki happy bade kum kajing tip na ka benta jong ki ba ngadai hi nang ne